ليه تماشفان انهجاب روشا بوريقول تركيا تيجي عند متعيبة تيجي بلند كرنا فائز عنقو سوية لتركيا کارگری آویچیا علادین تان کارسازو شروعکاری سیاسی میوانی منه سلاف بوده که علادین که علادین دست پیک داد خوازم بزنه بمنها دوی فائز بوش صدی 15 هات بلند کرن لی کارگری آوی لسر نرخ لیره ترکی yani باوایی کی نگاتیو تاثیر کر نرخاندن آتا لسر بگرم جبو چو ساب Şimdi bu beklenen bir şeydi. Evet, خدهات جابره کرن جبر کو piyasaya Türkiye'yi ya ku duhas ya ku çevre dikir ku sud zedatir be le em de binin ku ev çabere kirin Türkiye'deki bankalardan nahateci jiber ku iro karsaz duvarı eğer bu xazın kredi bikarbine reje sadi çil sadi penci dve reji dve naberede ve guman durumlar üzerine cihana karsazan ligori revşa reel pega xediyar dike u lehemu cihane dema rejiya faizi dema rejiyen faizi ku muro pera dest bixe enflasyon dibe vek yek bin nezike hebin rejiyen wan le iro la aboriya Türkiye iro em dibinin rejiya Suudi sadi 8.5 berbi صدی 15 هوا بلند کرد لی ایروهین دماد چین بانکان هنی کار پره پیدا بکن بدل خالگوری بریجیه اوجی باوری ندا جهانا کارسازان اولما لیره نرخه جدستا بدجواری اوه daha çavere کرد برستان نها اف یکتی چواتی گاواگو بوش صدی 15 نها مثلا لسر ولاتیان او کسی کو پراج بانکیان دین کرنه گلو تسیرا فائزی لسروانا چا واده به؟ Şimdi %15'len gerçekten naha sadi 15 heke banken taybet u banken hükumi heke bilgor sadi 15 he eğer kredi bidin eve gelek araniye le drastiye de reje ke vahal bankan nine her ikim jibin sadi çilikim tir kredini karın ver bigirin her ikim sadi çilal bankaya İstanbul el Diyarbakır el Türkiye lama ev sadi 15 nere ala piyasaya reje ke vahaniye fazi لگوری صدی 15 اف کردی با هر کسی بهات داین لراسته که ولی نینه جبر کو جخه صدما نباوریا پیاسه جبر ویا ولما ولاتی بر خود دلار و یورو زیر جبر ویا صدما و براستی صدی 15 نینه لبانکایان جبو کارساز نکار صدی 15 کردی ور بگیرن نها اف یک دیوی واتی کو دولت حکومت نکاره کنترولا فائزی بانکان بکی راستیا کو حکومت دست نشانده که او راستیا کو بانکا پینگاوان داویجن نیکن تو چاوا دنرخینه؟ مخابن وکی کوچی گفت یا کو تأخفتن پراتیک گلک جدای جد رجاك ولا نينا خازي ولا بيا ام همي جد خازن وكي من قد بلند بنا كيم الانفلاسيون بلند بنا رجا كور اوانا بهبره دبي وكي يك بن دبي سقام قربن كارساز جي سقام قريه دخازن هكا نوالي با او رجا كو هندیار دکن دوی لبانکان جی در بستر و بانک جی لگوری و تبگر لگوری و بریاره تبگرن دوی حتی مهاباری جی نها کوره کبو رجیه که کوره هبو کو بانکان آبندی دیار کربو لی ده بهلن ام بحث کارت تایبت و پیاسایه
bankên hikûmî jî li gorî rêjeya bankan navendî tev nedigerîn rêjeya wan zêdetir bû. Hîn dibêjin sedî pazda lê li bazarê li piyasayê rêje sedî çil e. An hûnê divê vê sedî pazdehê bikin sedî çil, an jî hûnê vê sedî çilî bikin sedî pazdeh. Ku karsaza cihana karsazan bikaribin bazirganiyê bikin. Ev gelek hêsan û basît e. Brêzaladîn tan niha siyaseta aboriyê li Tirkiye ji du sala zêdetir her faiz hate xistin, enflasyon bilind bû, faiz hate xistin. Gelo tesîra wê siyasetê li ser siyaseta nû ya aboriyê çawa dibe demeka Kurd de Mehmet Şimşek û tîma wî dê bikaribin yani siyaseta aboriyê ber bi siyasetekî aboriya rasyonel ve bibin? Yani hepimiz iyimser olmak Em hemî divê geşbîn bin, neçarin geşbîn bin ji ber ku em welatiyê vî welatîne Mehmet Şimşek jî xelkê vê navçeyê ye, kesek nasyar e, xelk bi erenî nêzîkî wî dibin. Lê divê biryarên wî jî werin cîbecîkirin. An divê hûn li gorî çavereya piyasayê biryar dêrbixin ku an jî yani daku hîn biryarek wiha bidin daku valahiyek dirist nebe em hêvî dikin encamên erenî bu xerabîne lê ev pêwendiya xwe li gorî hêzê heye heke berhemanîna we hebe heke hinardekirina we hebe heke hinardekirina we bikaribe ew valahiya hawirdekirinê tije bike mirov dikare wê demê bawerî bi Mehmet Şimşekî bîne. Em hemî piştgiriya wî dikin lê em dibînin ku piyasa li ser realîteyê birêve diçe. Niyet pakî heta astekê lê mecburin em li gorî rastiyê tev bigerin. Xwezî ew bikaribin biryarên xwe li bankên dewletê jî cîbecî bikin em ê hêvî dikin wisa be erenî be lê em wê baweriyê nabînin. Kekala dîn duzanê berî ku ez derbasî bültenê bibim min li zêdebûna dolar temaşe kir. Niha di meha Gulanî tam berî mehekê dolar 19 lîre û nîv bûye. Niha 25 lîre û nîv e dolar. Di nav du rojan de dolar sedî heşt bilind bû. Îro dikarê hîn jî bilindtir bibe. Tesîra vê li welatiyan çi ye, li bazarê çi ye ger dîtina te bikir. Çarşıya etkisi olumsuz olur. Tê bandora wê xirab be li gorî di bandorekê xirab li ser bazarê deyne ji ber ku dê bihabûn çêbedê nû bibe nirx dê nû bibin. Ez wekî karsazek min siparîşek dabû ew mirov heke perê xwe niha bide jî sedî heşt zêde danî li ser. Lewma wekî ez dibêjim divê seqamgir be. Eğer nirxi dolar 25 bila 25 be, 25 bila 25 be. Lê em bila em bizanin seqamgir bel bila cî xwe be. Lewma mîsoger niye, garantiya vê niye, ev jî mirovî ditirsîne ku mirov berê xwe bide kareke nû. Lewma aborî ne zindiye, mirov nikare vêjî zindiye, ne diyarî heye. Spasiyat etkim birêz Aladîn Tan Karsa şirvekarê siyasî ji Diyarbekirê mêvanê.